Toreta na choni wa se tini kaono. Mana tikine andu me adhava na tikine tini kaono. Ne iri mana mateni tikina me adhava na tikine 5. Ne meri mana tikine 1 me adhava na tikine 3. O tiaunga tine mana tini kandua tini kaono. I have said all these things to you to keep you from falling away. They will put you out of the synagogues. Indeed, the hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God. And they will do these things because they have not known the Father nor me. But I've said these things to you, that when their hour comes, you may remember that I told them to you. I did not say these things to you from the beginning, because I was with you. But now I am going to him who sent me, and none of you asks me, where are you going? Ia ni usa tukuna viki mundo na vekaongo sa lubu e na rarau na lomango. Ia kausa tukuna viki mundo na kandina. E anga viki mundo me ulako yani. Ni na senga ni lako mai viki mundo na ndau ni viva kathingu I kevaka kausa senga ni lako yani. Ia kevaka kausa lako yani. Kauna talai koea ki viki mundo. Ia ni sa lako mai kokoea e na wakatakila ki ve ira na kai vuravura na ivala dha ke na ka ndondonu ke na lewa. Na ivala dha ni rasa senga ni wakambauti au ke na ka ndondonu ni usa lako mai vitamangu kando sa senga ni reidi au tali. And in regards to judgment, because the prince of this world now stands condemned. I have much more to say to you, more than you can now bear. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. He will bring glory to me by taking from what is mine and making known to you. All that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will take from what is mine and make it known to you. In a little while, you will see me no more, and then after a little while, you will see me. Grava abehe halua be halua akino na bosa. E rongo ratu weekend tuni koa. To sa tu sumba na masu, to sa masumanda turanga ki tu duwa no mo ni seranga na wa bile banaka na mo ni koa. Ni wara me ki tu rongo na no mo ni bosa. Na no mo ni bosa ni sa dondolavi, e weliki, e bulivi, e sandau warara matei kina na matei ki mami bakabukui kina. Endo badonduru te kina ne mami sala, kandau wakataundi te tele kina nalo mamuni kina no mani wasa lolo mai ki mami. Ni tu mai te wuta kana ne tu madau ni Veivakavoui, wale na matai ena kabendenda ki tu sa lau me ve ke mani. Ana tu saranga ni bula itu to kina. To bunga na ngauna sa tu sa ngula dava na no mani wasa. Bunga na ngauna ni bisa kuita ki na viko ke na vika te makakina na mati ki mami ke na lui ki mami ko pura. Ki mami ndau lau mai ne te bunya mai wango me ki mami mai lelia di tale, me ki mami raida tale na sala. Me ki mami wakadadambo tale. Ka kere ana kaluna no muni vitu mberi ke na Veivakavoui be ki mami. Di toro mai na kalu ni Veivakavoui na ne tumbula, ne tu wakasama, na lui ki tō, na ne tumbula. Mera ni ki tō ngarawa ni tu itavia na madhaungo. Sa walenga ni dhanga me wakaendo ni tutu wanga ni programu. Ki tu dhakama mbala te ni kunisanga ndreva na kalu me ki tu dhakama.
na vika honi varete I ke muniti wikina na mānaongo. I ronga ta turanga ni tō wonga ni masu sa dhambo e na waka vini vinaka na re chisu na ni tō turanga kai wambura. Na tō tōrutanga ni mātha ni Veivakavoui Sando Veivakavoui ana kākerenga na kalo. Sando Veivakavoui ana kākerenga na kalo. God always renew all things. Te wini dona mbaki e whakaiwi tuwa ana loma lotu esile me mātha wani nonda Veivakavoui si mātha wani nonda whakathambo tale mātha wani nonda tusana ki kanda nonda tatauna ki kanda tale wana turanga e na mānaongo. Ia, au warota chuma I vidana leso ni meto na Vuli Volatabu na mānaongo sai koe na leso ni membalata na whakatanga ni alo tambu. Na alo tambu sa yala takauti tu na karisto se la kalo me na Veivakavoui kanda me na tumeri kanda me nonde I tōkani e na nonde I lako ni muriwa ni yavana e na mbulongo. E na kawenenda I tōna Vuli Volatabu ni vitane tikina e anga me tōna reida mbimbi e na kawenukua mai na mataini tikina na wase chuoni wase tinika ono me dhawa na tikina e tinika ono. Okay. E na tikina ndu wa me lawa songu e koto I kia na vuna levu ni nona talai mai na alo tabu me mai tiko wate ki kianda na vuna levu. Na tikina ndua ngana I toma ni leso ni alao chuku mai na wase tini kalima. E nona wasi tiko tisu me mbala te ndua na ndoni vibuke e na talama o tamana na mai tiko wate ki kianda. E na tikina tinikao na wase o tinikao na wase tinikao na tikina ndua na wasongu sangai mbitoto kino po choni adhawa na vuna sarui mbimbi kina vechisu me talama na alo tambu me mai tiko bata kiruto na tisepeli. Okay, okram tu reda madana tikina ndua. Uli ka mandame? Au sabasta kana vika ongo viki mundo kako ni vakatarambe taki. Okay. Kena wasawa pertania, Iri? I have said all these things to you to keep you from falling away. Okay. Ya saranga na vuna levu na nona talema na alo tambu. Vero tona tisepeli. Ni sa kautani ko tisu na karisto ni na kautani ko koe na kero to mailiwa. Merto sana tunga or tunga vata irto. Kena I tewe levu sa vadala ti virto merto na da kapa. Sa koe merto na vuna utaka na matintu ni kaloe burubura. Si merto marua ti kono rito pangambauta. E na ndona ngona nrende ni viva toto ngani ni viva rawataki. E na rawa wakadhaba ya. Sa kenbambale e na rawa nga ni sa liu tagi rutu na alu tambu ni kalo. Tine ndua e kasar tunga kina pamatatabango ni tambu. All this I have told you so that you will not go astray. Sa kenbambale sa kenda barau tu chisu. Enda rawa be kenda na tamata menda mbutu sebata na nunda sala. Enda rawa be kenda na tamata menda lako dhala me na sala sando virikotori be kenda na kalo. Kwa na kabuna lewu kena vuni no na tatona katiko chisu na bikakerea. Embal sa se mali to bina na baka sa mani mada ni Veivakavoui ngo. Nonde la la mena mai sa o tina na kirme dava to na mai sa o ti ke banda bakela no ndombula ni sona kanda malumulu mukina. Sa ngona pena ka nonda bandi te ki kanda tale. Minda raida na tua na sala na barai. Raida nonde la lako. Walo nduru take na matini kalua na madongo. Okay, tine rua. Liga met. Era na vakatatambu I ke mundo mai na veivali ni lotu. Ia e na yadho mai na ngauna. Era na nanuma kina koe andua sa vakamati ke mundo ni rasangarava kina na kalo. Okay, liga hiri. They will put you out of the synagogues.
Indeed, the hour is coming when whoever kills you will think he is offering service to God. Okay. Ora tungori vakai tuna tungoro chisu sa tukuna vakai alalo tiko chisu ni sana ada mai na ngauna ni vivarao taki. Sana ada mai na ngauna ni vivarao taki ana ngauna ni the testing of faith. Kana raunda uroro kina vire bunga na tumatalotu mera dhagitaka no nora vamauta. Numasara na nora vamatio chemesa. Na nona vamatio Pita, na nona vamatio Polycarp induna tamatai alundina. Era tarongi e na matanda na leuvunga mera dhagitaka na nona vamauta. Era bosota ngalu na vivararata ki mea tavasar na mati. Mbeleta ngona ni tiko wate keira induna matangali kaukaua. Karavira mera bosota nirsa vararata. Tano ke choni chemesa karibango ni reida do chemesa manda karibango ni reida na lube ni kalu ni sa ndabe to na linga matawe no ni tiu ba turang karibango ni wira ramanda ra papiri ki chemesa ni reida bango sa sero tu na keni reira. How can that be? Ina rabo kada me sero tu na keni reira. Raba me sero tu na keni reira ni sero ni koitu ni serau ni kaukaua ni kalo. Tu sanga ni kala na vi kai na adoti ko na loma ni vida na bula mai ngo Tu sanga ni kala na kai na tara na non tu ilisi. Tu sanga ni kala na kai na tara na rebu ni COVID-19 kana Omicron variant go. And the sanga ni kala na vi kai na vi murima na loma ni ambai ngo na vi bula. Kamba bai labu se kava matentu. Rongata na news na kawini kua sa wonta ki Rusia o Amerika kana mani tarava ko indona tiki eu te kona matentu ya ke na mani tara ka turu motea na matentu ya ena sauma ena kukosar na kana daka bobua o Amerika mena tabu lagi ni Rusia o Ukraine. Sa tu waratungo na matentu le Rusia me dhuruma na matentu Ukraine ena nisu na kabinukua. Ke samani na yadho ya ena taikita le na vika ena tarana na nonda dhaka na nonda vingarawi ena lomba nyambaingo. Ya, sayanga metona nana magikina ni sona kalile na waro yadho tiko ena lomba nyambaingo. Okay, tigire tolu. Ia na veka ongo sakita ka veke mundo senga niki laita mango se koiau. Tine ba? Ia na veka ongo kausa tukuna veke mundo kani sayava mai na ngauna dona na numakina niwa tukuna veke mundo. Kau asenga ni tukuna eliu veke mundo na veka ongo e na buku niwa tiko wata keike mundo. Okay, uli And they will do these things because they have not known the Father, nor me. But I have said these things to you, that when their hour comes, you may remember that I told them to you. Okay. Na kai via kai te kero chisu. E na tumbu taga me na vikande ndrengo. Me via tukuna tiko ni lebu na tamata sa senga ni kila na kalo. Ndorongo tanungu waitawiti ko nambongin ni watawasi. E nungu kai tiko e na ngaunungo sa tumbu taga tiko na wili tamata tawa lutu e burobura. Tamata sa senga ni binakata mengaraba na kalo. Sabi na kato ko e mengoleba nga na dhaka ni linga ni tamata. Sabi na kata mengoleba na vika wa burobura. Nakilaba binakati wakenda na itabi ni lotu. Me bakabuli na vikenda na kamembaleta na kalo. Yani sa senga ni via lotu na tamata sa akin membali. Sabi ang ngoleba na vika e senga ni baka na loma ni kalo. Yani sa senga ni via ngoleba na kamembaleta na loma ni kalo na tamata. E sana tumbu dagi kina e lebu na i vala tawa bakalo. E lebu na i vala tawa bakalo. Ni sa tumbu dagi na i vala tawa bakalo. Sa kembali sana lebu dagi mekina no nondara baka totongani ka baka tobulei
na tamata e na sa lotu tiko wana karo. So we become the enemy of the society. So we become the enemy of the wider scheme of life. Membaleta tingo na tikina. Ia ronga te binango na tineba. Sa na tikineva na sa kato chisu. Kena maniado na be ka kede ngoe muri mundo kelachiko. Awa sa wonta ki ke mundo oti. Awa sa vosa oti be ke mundo, awa sa tukuna be ke mundo ni kango ena ado ia mundo vagarau. Mundo turumeani. Waka endua na tamata e kila i karisto. Okay, tikene lima to sana borong wala ngori. Okay, adaba na kaina buki kenda. Ini ndo boka rawe ni ndo turumono kenda ndo nambaki. Ka na nana magitungo ni na levo na bibe sauli levo na ado kina. Adaba na kaina ado sigo vei e ta tauna ko chisu me buki kenda. Mera ni ndo turumo bata na ndrende sa tuga matanda. Wilga meri tikene lima. Ia kausanga ilako yani wikoya satala yau mai. Asa senga manda ni tarungi au endua wiki mundo o sa lako kibe. Tikene ono. Ia ni usatukuna wiki mundo na wika ongo sa lubu ena rarawa na loma mundo. Okay, iri? But now I am going to him who sent me, and none of you ask me, where are you going? But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Okay, donga redongori na satu kuna tigo chisu. Reda usana barau lako. Usana barau lako biko ya kwa tala yumai o tamago. Yeah? Ngo sa kena karua, matai na kona verse Yeah. 14. Nona sa tunungo kwa usana barau lako biko ya sa tala yumai sa kwa na tamago. Yo. E sega sarangani mbundu abike mundu mbundu me motora ngoto sa usala bibi. I do see tu ya na levekani no to levekana tisepe. They didn't have any concern. They didn't have any concern about what Jesus was saying here. Na kachuba ngore vendo na kale bona baro ya dombango bike mundu. Baka me mbimbi vertona tisepe li sini bo mbimbi vertona tisepe. No to lenga tagirutu. Baka mendo tunga ba me karara tunga no lala ko chisu. Ana bona ngole ba chiku ana tikina. Yeah. Ana tikina ono. Because I have said these things, you are filled with grief. In sang me banu numa taliberto chisu na kakedego. Sangai ba kaimbimbi taliberto na tisepeli. Baka mertura rawata na ni baro lako. Oh na o chisu. Me listale. Vitaman. Joni wase tina ka ba koto kina lesson ya me ka ko ni rana lo mamundo do sa ba mbauta na kalo sa ba mbauti o tela endau rawarau tu bertone tisepe li merto ngula ka ba to tolo se ko na matanga li bibo saki mbimbi baongo. Okay, tigine bitu Ia kausa tukuna wiki mundo na kandina. E anga wiki mundo me ulako yani. Ni na senga ni lako mai wiki mundo na ndau ni Veivakavoui. Ke waka kausa senga ni lako yani. Ia ke waka kausa lako yani. Kau na talai koe ki wiki mundo. okay. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. Okay. Kami balik. Sa kay bandi taka pina ko chisu bertore da sana pina ka mo sana lesu. Merau wa nandau ni bibu ke sendau ni bibu ka dengu me mai tiu wati ke mundo. Na bose chingore na help so tala na counselor. Na counselor sen help mena mai tiko wata ke mundo. Me baka nyo koya una tale kwa me ke mundo. Ko nandau ni bibu ke. Sa reta to chisu e senga ni rau tirto na tisi peli merto tundu nga. Ke sana maniado me na bi kandre ya. Na bi kandre no rato rataki se ba totongani se na bi kana tarana songo lin lo tu mai muri.
E na raunga ni tona duruma rawa ke wakai tiko boli nduan doni vivu ke anga. E nduan doni vivu ke se koea mena tumberi rato waku kota girto e na visega ni nona tumbula. E na rara mani wakasama e naga me tuna reida wakaki na nona tumbula ne loko lako nolo mani ambagingo na lebu ni mbole so e tue matanda. Mbole tabanga mbole ni be kaya tu na burubura raramba mbole ni be kabra ilavo mbole ni mbula ni be singa mbole ni be kara rawa na tarana ndo mbula de senikala ele sombera na nonda le ni bubala sana kadibi no mbula mbengo de senikala na lebu tale ni be kana ya mai enda na senga ni rawata menda dona na kakedengo vagabo kesa tiko bategi kenda na alo tambu o koia kaya la tau jisu bertone tisepele. Sai koia no non de bakadim. E na senga ni bakadim weekend no non de lamu. E na senga ni bakadim weekend no non da daka. E na senga ni bakadim weekend no non de tokani. Na non da bakadim. Se na non da doni bebu ke anga kaya la taka ko jisu ka nganita na tamata lotu kedenga. Se na lewi buru kedenga. Era ba tu sa karabambuta na dana. Sai kwendo ndonga na yalo ni kalo. O kara me tu ili kamane tikene walu. Ia ni Me adha wana tikene chin kandua. Ia ni sala ko mai kokoea. E na wakataki la ke be ira na kei burubura na i wala da ke na kandundun ke na lewa. Ai wala da ni rsasinga ni bomboti au. Ke na kandundunu ni sala ko mai vitamango. Ka ndo sa senga ni reidi au tale. Ke na lewa ni sa lewai na turanga ni buruburongo. Okay, will you read it? 8. And when he comes, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Concerning sin, because they do not believe in me. Concerning righteousness, because I go to the Father and you will see me no longer. Concerning judgment, because the ruler of this world is judged. Okay, tulu na kalile wana medakaba nalo tambu ena burubura de diukin, eh? Matai sa kwa na conviction. Okay? Tata makala kusoma vichi? Tigine walu? Na Beta. wala da ni rsasinga ni bakambauti au. Tata makala kusoma vichi? When he comes, He will convict. He will... tigine walu? Ia ni sala ko mai kokoea na wakataki la ke be. Wakatakila. Ena wakatakila na i wala. Eh? And vera sa tiwe burubura. O burubura e kele i toba tu nei wala. Ia ni sa lao mai nalo tambu ena show up nga. Ena wari teki kwanga mai na nei wala. E sono non dei tobo e liu na kaiviti. Andando tiki tu ni non bula wabonu e viti. Na kora sa lao ni kinakana nando kolotu. Sa bulo tagi na bosa ni kalau sa bo madal tagi bira sangai lodo kana lomandra. Sangai kila na lomandra ni dala tu sona karando da kava. Asra na conviction. Asra ka da kava tu na uta. O kenta tala na tamatalu tu na nungo. E na anga menda kindava na kaindo da kava na alo tambu. Endo baka takila na i valvala da ke baka e tiki tu ni nondambula. Ke sa dakapa na kalubi wea me sa vare taka beko e ndua wala laga tiki tuni na mumbula ka kuni ko pando no iko ka kuni wako ko taka na lomu ya lo malumu nga ka daga taka na kasa tukuna beko na lo tambu ona bakela kina na visereki ona bakela talanga na tumbu e na no mumbula ya na matani kana dakapa na lo tambu sakemambali ena loma ni nraki anda na durum na loma ni ambagi o ke baga da baga siniti tu na lo tambu ena levu na nraki anda na duruma ni da baga siniti tu na kukoya ena ndolava na matanda na kalou ena na kindawa ni na bika na baro yado levu na kabiba kurumbu taki bagoya
na vare teki mai, bala te niava vala tu na nondombula, sai koe na kau ni kalo. Na kene karua, atau na kene karua? Era na Righteousness? kandondon. Na vare taka koe na lea wandundun. Na lea wandundun ni kalo. Levu na ka e thaka tu waka bebe, levu na ka e mbutu tu, levu matangana non de vala ni mbula e bebe tu, se katu ni dondon, e takai dondonu matu ni dondon. E nangau na waka sinai kina na nondombula e na kaukoni alo tambu. E na tukuna kila na lomanda na alo tambu ni senga tuku ni dondon na kanda taka. Sa kemembala sana kai buno tikanda, menda sengata menda dakava na kandundunu e waka na loma ni kalo. Gai kene ka tolu ni kai dakava na alta musa kona judgment. Okay? Na lewa. Ka chungwara tikene ba. Tikene tine tira dua. In regards to judgment, because the prince of the world now stands condemned. Na kalonduan doanga, o koea na ngai welewe tiki koea. O koea na tuini wuru ngo kabaka buna tiko me baka mbutu atatu na matanda. Ka wango leta ni tuna londa. Menda kako ni kila na ndondonu ni kalou. Menda kako ni kila telanga na vika waka na loma ni kalou kasega ni waka na kai tu e na mbula ni wala. Sa koea na kai e veta tau na katiko ko tisungo bertolo tise peli. E tolu na kalilevu e na maitha kawa nalo tamu dua na mai baka takela na i wala da e na bulon de tiwa kina se na wuru ngo kene karua e na kota mai na wala dondonu e na baka butua mai na i wala dondonu kai kene kawa e na mai velewa i tei koea koe na tuini wuru ngo se koea na tea woro baka tei koea. Tikine chingarua. Wala sombu kena chinga tolu. Sabunga na kasabo me tukuna wiki mundo. Ia ndo sa senga ni rawata endai. Ia ni salako mai kokoe na yalo tambu na vuni kandina e na tumberi ke mundo ke na kakeda nga endina. Ni na senga ni vosa wakata ki koea. Ia na kakeda nga e na rongoda e na vosa taka. Ka na wakataki lawe ke mundo na weka e na yado mai muri. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will declare to you the things that are to come. Batat satu apa benda ya? Tu sarang wado che tu na kalile buana mai da kapo koe. Okay? Sangai mai tikina china gorongo sangai mai baret katal tu matata chisu na limitations na bonua and the other koso kina na tamata ke baka na sanga ni daga wata kina ko se baka daba na nondo buli vinaka se baka daba tu na nondo wakoroi se baka daba tu na de tutu na loma notu se baka daba tu na nonda dende na loma notu se na nonda rawaka se na nonda romo e baka yala tiunga na ka enda rao ni dakawa. E na rara mani baka samoa sa tuna rakina sangai tuna bango o chisu e levu na kau pia tuna vike mundo and then da ia vike mundo munda do semberan rao ni taura rao na kau na vike tukuna vike mundo. Ia ni salaka mai vike mundo na alo tambu ko na alo nindina o koe na kai tumberi ke mundo ke na kakera nga indina. Sa kamambali o koe na laka moko e bate ke na ndona isolusoli ni kaukaua. Na a supernatural power, a supernatural wisdom, a supernatural capacity. Me rauwe como dingoma na vika lelevu wakalo, a rauwe como rano kila na kaundo sangatu ni kila, a rauwe como dhakaba na kai sendra no dhakaba. Mbeleta ni salumuti ikutu se koea na kaukaua ni alu ni kalo. Ia, o koe na ngai me tukuna vike mundo na ka sa tukune mai bua se sa rongoda mai vitamana me mai tukuna vike mundo. Sa ando na kalibu ya, nda baka sa matagatu. Nda sanga menda ba binakataka na lotu, sanga menda baka binakataka na nda bubale. Nda sanga tu menda baka binakataka na nda mbula.
e nandua na waraun e nandua na matanggali bonua mbole ga tu wango te wangata sanga non da kuko wata mata sin nanda sin roata e na raunga e na kaukaua ni kalo koko na sa kambimbi na madao ni no tu bi buingo isando buia na kakerenga na kalo ko na ni da bararabi te kenda e na nonda mbulu tu bati kena alu tambo na visinga me bakana tatau ni chisungu berte na tisei peli e na rauhi bikenda menda da kaba bakobinaka na bikai so sa ala takatu bikenda na kalo menda da kaba e na tikine tinika ba kila tikine tinika ono E na wakarokoro te kia o kokoea. Ni sa kauta na nongo ka wakataki labi ke mundo. Sa nongo na kakele nga sa ni tamango. A ka ongo kau a kaya kina. Ni na wakataki labi ke mundo. Kau a kaya kina. Ni na kauta kokoea na nongo ka wakataki labi ke mundo. Sabo e lailai do nangai sanga ni rediao. Kabo tali e lailai do nangai rediao. Kani usala ko bitamango. He will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you. All that the Father has is mine. Therefore, I said that he will take what is mine and declare it to you. A little while, you will see me no longer, and again a little while, you will see me. Okay, tine ba ni tine kalima to reda sarangai kena no tu bata na leo tu bakalo tamana lubena vate kena alo tambu na kakena sara na me kava na alo tambu e na mai rogo taka na ngone tu rago Jesu Kristo na kakena na takabo ko me rokovi kena na lubena o Jesu Kristo okay ke no tondua bata na lewe tolu bakalo na no to be soli ke no tondua bata mer tu totaka sa ko ana itabi lebu ena mai kava na alo tambu ena nona na mai garavi kena na lotu ba Kristo na tamata va mauta tambu sa kayani enda mbulutu na nona burubura na kalo goendo na tingini bola tambu binaka belata enanga menda na kapu ni tara baka mamanda na itabi ni alo tambu ena nondo mbula baka lutu ena visinga. Na bika keda na meda kava na alo tambu e sa full force aranga maikina na kau ni lewe tolu bakalo na tamana na luvena kina alo tambu. Ena ngauna enda na taura baka binaka kina. Menda dingoma na tiko na alo tambu kina alonda, kina lomana, ka menonda ngasi ni vuli mitumberi kenda tiga na visinga, e levu na ka viva kurumbuitaki e na ranialo kina notambula. E sanaga menda na bagandina taya. Sa kenbalmbale enda gaya laubule na visinga, enda sa laubuli vate ke rutu na lewe tolu bakalu mai lomalangi. Karto na bagatawani kenda, erto na maroi kenda, erto na toko ni kenda na kakenda nganda na Veivakavoui e na loma nyambaki sa tungo e matala. Tine tinagaono ngai tuna bango Jesu. Wakalailai do na senga ni rei liau tali. Ia wakalailai tali do na ngai rei liau. Asa ventu sietiko e na mali wani nona sa lakoda ko Jesu Kristo ke na nona na lesu tale mai sayanga menda vuli na tamata lotu o kenda na lotu wa Kristo na tisei peli Kristo menda vulina menda mbula ka vaga vata kina aluta me bakata kanga na nona vaga buli ko Jesu na mai sudu na mai mbula ka mai vinga ravi buli me bakata na mana kina kau ni nona vinga ravi na mana kina kau nona vinga ravi Jesu e mana vakaki na mbaleta ni a sombuti kwetu na nona to vide ngubi na lewe tolu bakalo. Meri? Eri? Me bakata kasaranga na mana nona vingare vlu Jesu nona ngona na vingare watamati na full throttle saranga na full
authority saranga ya tu be chisu na kapa ko chisu. All authority, John Matthew 28:18. All authority, sa sulme bio na ko kedenga mai loma langi ke buru ko mundonga lako. Na kau ya e sombuti chisu to na bingare watamata. E sombuta telenga mai na alo tambu. Ko na alo tambu sa chiko bate ki kenda. Sa kembali ke sa chiko bate ke na alo tambu na koya ya na ngau na buli de kina menda lau bate ke na alo tambu. Enda bulu bate ke na alo tambu. Ena durumi kenda telenga na koya. Ena lebu na ka biba kurbu itaki. Ena babuya kina nondambula. Ena ba koko te kenda menda durumi kina na bimbole kena sa tu matanda. Ke tui matanda ngona mbole dakadaka, ke tui matanda na mbole ngarabi ni bubale, se mbole ni Vuli, se tatandra dava ita be tatandra kina menda sanga, ke mani tungo sonal ni batiti nga se dava, se na be kale lebu dava da be sanga menda rawata. Ia ni sa na kabu ni ngango, menda bulida, menda mbula, da baka mbautan, da baka mana da rokoba na nona tutu na alo tambugina nondambula. Ena yato wakake ni kibikana. Ele wana ka biwa kurumutaki. Ena loma ni ambengo. Osa nita kana matane sunya. Ni sadarani baka tambera baka binaka. Na nanda turai dari na ilola kana loma ni ambengo. Ena kana ngolebiti kuna ulutanga lebu nantu Veivakavoui. Sandu Veivakavoui ana kaki na kalo. Ena mbunga ndendai. Sandu Veivakavoui ana kaki na kalo. Ena kau. Yau tamu. Amen.